Gospodine Vojković, je li danas popularno među mladim ljudima u društvu biti koktel majstor? Naravno da je popularno, samo među tim mladim ljudima koji su pod navodnicima sami sebe prozvali koktel majstorima ima jako puno neznanja, ima jako puno nestručnosti i oni rade sve i svašta za našim barovima i to je ona negativna strana, a popularno je sigurno. I u ugostiteljskim školama je jako veliko zanimanje kod samih mladih ljudi. Svi pitaju kako raditi koktele, kako raditi dekoracije, kako s šejkerima, bocama žonglirati i tako dalje. Pa je li gosti domaći ili strani cijeni tu vrijednost posla koji stvara koktel majstor? Razumijete što vas hoću pitati? Kod nas kultura ispijanja koktela ide korak po korak. Znači ona laganini dolazi tu kod nas. Treba vremena još proći. S tim da stranci koji dolaze iz urbanih gradova, iz velikih gradova donose i kulturu ispijanja i oni nisu baš ti koje možemo mi pod navodnicima muljati. Nažalost događaju se razne situacije za našim barovima di neznanje i nestručnost u određenim momentima nam daju antireklamu i to nije dobro za naš turizam jer postoje jako dobre ugostiteljske škole Dubrovnik, Makarska, Split, Šibenik, Zadar, gore da ne nabrajam Opatiju, Rovinj, Pulu, Zagreb koje su izbacili jako puno vrhunskih konobara koji su za vrijeme svog školovanja imali samo predavanje vezano za koktele, izradu barskih mješavina, dekoracija. Nažalost, neko završi sad za stolara, mesara, ne znam, tamo neku prometnu školu, nema šta raditi i misli da je lako raditi posao konobara, nažalost nije. Sad ovih dana pripremaš se za odlazak na svjetsko prvenstvo koktel majstora, je li? Tako je, ja ove godine predstavljam Hrvatsku na svjetskom prvenstvu barmena u Tokiju u Japanu. Predstavljat ću je s koktelom Alkar. Jako sam ponosan što sam napravio taj koktel. Prošle godine na državnom natjecanju barmena u Rabcu s koktelom Alkar sam osvojio prvo mjesto, a koktel Alkar sam napravio povodom 300 godina obilježavanja Sinjske alke i obzirom da ja dolazim iz Dicma, gore iz Sinjske i Cetinske krajine, nisam mogao ništa drugo napraviti nego to. Svakako, želimo ti puno uspjeha, možda za kraj rečenica dvije svojim kolegama koji misle da znaju ili pak znaju raditi koktela i nama koji nekad, evo, ispijamo vaše stvari. Dosta se govori o tome šta ne valja. Ja ću ovim putem pozdraviti sve svoje kolege, barmene i konobare koji svojim stručnim radom prezentiraju ugostiteljstvo i turizam na najbolji mogući način. Ove koji su sami sebe prozvali konobarima i barmenima neću ih pozdraviti, a oni se moraju dodatno pokazati. Najprije se trebaju educirati, usavršiti.